Ka KSU kum shi benta ban pen pau ya ka jing persya bat ban pen ram jor ya ka jing sya I ben ka surok kinong kit kam bat kit khot jong ka KSU kina thong da ujing thong ba hasurok ba NH6 hakleriat district headquarter jong ka East China Hills district. Kani kejingyak hi pat ba ka KSU da ka bathia hasurok ni syong pelan mingmor kelayu ka jingersyan ka bapura na pat ba lasdang ya kani kejingyak hi da ka bayat pat ba na ying hall ka Kleriat West hadu ka jaka penlong jingyak hi ban syong kelan mengor. Kajing ini baik kena ke senjamor bahan simpan pelong kena ke jingsong kelai mengulang ni bereng serok angnya keret kepada ke headquarter jong district jong. Jadi kayak ke pelong ini ke beliau ini baga seng KSU ni dapat pelong ke jingki yang terhalus song matol gate kepada ke senengkong lawan bani stop tidak di rambak senong berper nak ki tanya lekan aku. Karang kat baik ba babon. Kaya ketu kajing iki jeng ba iba tu he jo ana chai mo. Wong ba min pendap ya kajing marmo di ostrok mo aku under tio. Dia mentala arsi lah tam kata ka under tio. Dinyempat yo ida ka ba ba NSI kan sikia ban pendap kata kajing pular ka jongka. Dia ka pembor ni kum keseng mo ban sim ka jam bar ban ya syong play mungah na pring sorok dia ada siapa kena gaji ki jingi kan la ban penbor ya ka sarkar ban kumju ya ka NHI ban prinsip kya kin ban marmor nomor ban dais tan sipang unu sorok ban kamsu bar ki ba le bar wan ma unu sorok ki yo I ba kisah ki la kuat tangkata